le salt. I can't remember salt. He was a jolly person. Very jolly. Never gonna go Isa. For station 10, go Manaka, go the places before I can play. Never get back to the Hala on that. Kera Umpitane. And I will see who Umpitane. Yanu. Second, I was going on the Bahaj. Mutons and Yan. Hamuto Hona. Solta Untuti Musaliwa Shuma. Yes. Solta Untuti Musaliwa Shuma, Lekabotaka Homanaha. In a listed nature, Hatsena Ushuna Mau. Hatwa Ushuna Mau. Yanu, Musalo Mikule, Unamara Tata, Kumagero, don't want that way. Yanu, Musamazepiro, Tota, was super happy. I was supposed to take very long, but he was no problem. He was Mr. No problem. Unaka Honella Sulu, Kana Koya, Ibile, Asa participate. But he also had a fair share of challenges. Mobuselu. Now, your skin pigmentation. Now I had given up. I had written salt off. But Nekoroba Lenamo Morumu. Nekosokora Papa Korobala, Kokori, Akomoro Hotel Lato. You could imagine for a Una Sama Hakonsinja. He tried all the businesses that you can think of. Would you just scrap yard? Una lemon and one Italy. Una anali di car wash for Francis Town. Send what you do about the whole of her. You know what I call it? For no more help. About power. But where Rona, when we saw a problem, saw a challenge. In the little hotel, when I hold out the Mokuku, can I no problem, chicks. Potasia. Yanu, Bahaj. Solta Ole at Sohalem Sanwaha. Musadwaha Solta Utsuhile, our lemonaha. Yanu, Sekima Kamoro Homiki, Sekope, Mohokate. Your father was so unique in many ways. That is a trait. They don't call it. The child of it must be embedded on you. I don't know, see you, similar to cultivate. The Naraka Hore, Rene Kapsolo Hodi, Mebahansu, Hakibato Home, in the Gariam, I'm being disrespectful, Mohammed Matapiro, Kiteki, Kima Fime, Kapurialo, Salayani, you're not a colony. Papa, what I can make on the college that the gear of the teacher, Hotaraka. Me, Kamahaka, Lemake, Lilebo, Baba Silen, Pulkisa, Salayani, Gere, may his soul rest in peace. I had another 30 minutes, unfortunately. Thank you very much. Thank you, Honorable. My political advice. We are not. Naval Timia and Navalisikis. Never said you are the Sikis. Much you know, go to Mrs. Karanale, Navanale, Timia and Navalisikis. Never said you are the Sikis. And much you might to Mrs. Il sono sorte nota bella wala roka faccio mi khaiti bala Mela materi mela
quite unfortunate. And you won't be the girl. But I became clean. You won't be moral, like Miss Vasa. Zargana Ramullah Kotna. Isi munuza jamani. Voilà. Permíteme sabar. Así está la remora por la mezcla. Permíteme sabar. Is our father. Na imta gere malume makena to am. Omara ke mwaiz. Ile kulisi lo ni wala. I'm really challenged into I see I'm like a hope there. We will have to attack the So guys, we didn't really lose much. So I sent out there. You guys know I'm more of a late or I'm going to send the all will be well. This is saying I'm out like you. Now, get the right to what hata, or that have like it's a lie, Chana, who kid. But soon I'll tell like another little hot Tabacalone, maybe you like them master social trouble thing at America Quano, Reverendale. By Medi Babana, Makaji Valavararo, Nikisar, that's available in here. And Yahweh Muahai, what they had. He has not told them by Suka, you never can be social club. Social club has your Makikope, Medi Babana, Tanan, check out at home. Uchanta, we have Sumutu, Nilmutua. What the ball tata to Shabbat Valavans. The Tsar wasn't the Valamuti, Tanner, Tachaka thing. Maybe you have a how lucky they how lucky when. Kalina le legolo la morona wa rona Jesu Kriste ke tsile go bua ka kgaitsedi ya ke ka re le tswenyana Salter ntse le Salter ka le bakanyana ditsala tsa go tsweng se dintsi se bo baloti bo wa senda ke batho ba ra isana ka gore ile ya le baloti ene ne re posiala ka inflopo kwa re tswa go le thakana go re tabo re tsengwala ke santse ke bodisa ka teo re tsengwala mo ra posiwa gore tsenang o ka ithale ba ko Francistown ta ba tla rona mma re baya santse re nna ko Selepa re ntse ko Selepa re ntse ko block 10 be re tla re nna kwa jaanong Salter ka di budisa tso go bua ne le motho o le rato la ora sa batoro ka la ka tala kana o la ko ka hela sonzo re se ska la prima mpa esa butitwe sonzo re ne butitwe aba se sa bone go rotola gantse o dirile ya jaanong
Hey. Seseno ke ha ke kgona go bua hape la malwane ke ketagalo tota. Ne ke sa itse gore a mona kwa gompieno nka ema ka bua ka kgaitsedi yake mme ke re kgaitsedi yake o ne le motho o lerato mo le gore na ebile na nna nkantse a re nkgodiseditse bana jaanong ke re mme kana modimo one ga o laola seo se laolang ga gona ka gare ka thibang ka teng go tile ka tshoganetso mme re na re hela re amogetse gore modimo o dirile thato ya gone jaanong ke gakologela solta ka ngwaga wa 2003 ne ke na le my brother a berekela ko orapa a ba thokagala jaanong ne le sa nthanna ke a o tsena ko orapa ne le no tolaganya a dira di-permiti ga ke go gologa mo renkeng ka gore ne ba piele sepatela kante eno nna ka ebile o eme go gore se ka re ke tsana be ke ema-ema ebile ke a tsa ebile re tsena mo sepateleng bo go dira golara e re the following day molwetse a batho ka gala nnyaa ga re isiana le dilo tse tsa bo insurance ana isiana le Mr. Schultz o ntsenya gale ga re tsena ko bo ate HR nnyaa be go nna motho o sengwe se se dira motho e be go tano gore ano ka gore ano utlwana le Mr. Schultz ke utlwana thata le maungo nnyaa le ga ke letswa hela my sister o teng nnyaa wa go o teng kana wa go emele se utile ko nnyaa be re sela hela yalo go ithela le gompieno ke ntse ke na le bonde tona thata le maungo le bana ga ke tsana ga ba itse re nnyaa mme rakgadi ke o tsile ke re maungo nkoni ga ke o nka gola thangwa itse ke teng bothata bongwe le bongwe hela o tantha gore nnyaya siana ka kwane ke be ke ta ke siane ka lebelo ke re batho ba modimo so tshena tota o re diretse dilo tse dintsi malwane re santse re le ko magalape re le ko phithong ya ngwana ga ntse la eme kwa Samuel Rathisi so ga batho ba phatalala santse re ke boele ko sero a re my sister ke tshwara le bana ke itha ke go ba ko serowe be ke go ga ka tshimapula gore ga ke le teng o se ka tshwenyega nnyaa mme a dirana ana le bone bo lesego pano se se fane gape gore ene lesego nang a bua ele yo le kudisana ke ngwana ga mmago mogolo mme e ba kopana bone mo taxi na ditsala se se ngwe o ta sero ene go le Sunday ke le ko kerekeng o go ka my sister be ke ra ke ko kerekeng no re mo sero re batla le ditala ga mmago mogolo ga re le bone nnyaa o ta bua le nna gone o be gore a rile ke bona lifti bempa ga ke tsana mo lapeng wa letsa o go ka re to go tsa mme ke bone lifti bile ke mo lapeng ema gone o reta ga bata o na le ene lesego go le ya gona go le ga kana ke ga mmangwane ano ba tsena ba gologa Schultz a re mmangwane lesego a re mmangwane ebile nna ga ba gologa ano bele gore be ke re lesego a re wa mo ise kare ke a mo ise ngwana ga mmago molomme o re ana o tsene maga mmangwana a gore bo itse go mo tilise ka tota ene o re connectile mo disikeng o phutile ditšhaba bangwe ke ba sa itse gore ke masiki a rona nako ngwe re tswa kae re tswa gone ko orapa ga ka ene go ga le batho re tsene go ke supense wa ngote kana batho ba le bone ke masiki a lona ga o re o tsena ka motho o ke disikara ke ra rena tota setšhaba o se phutile jaanong ke re bana ba gaisedi yaka Gray Tefo Katego Thato le Duba re teng hela ga re yo gope re ba ripanga go tisiana ka kwano mme ke re a moya ga gaisedi yake o robele ka kagiso a bone boikhutso ko le godimo Lala mohamedi wa bana o mongwe ba gaetsho Tefo mela ka kwano Good morning, everyone. I'm standing here today on behalf of my siblings. Firstly, I'd like to thank all of you for coming here today. It means a lot to my family and I that you came here to honor my father. To be honest, this is not easy. It has been
ways I can't explain, honestly. I've cried until there was nothing left, and cried again over the smallest things. The smell, the sight of his wardrobe, his favorite watch, all remind me of our father. Our father wasn't perfect, but he was real. He was strong, stubborn at times, but his heart was always in the right place. He taught me things no book could teach you. How to be tough when life throws punches at you. How to laugh through the pain. And how to stand up for what we believe in. We learned what it means to show up for people because he always showed up for us. He was the one we would call when we didn't know what to do. The one who told us we could handle anything, even when we were falling apart. He had our backs, no matter how difficult the situation was. But I know this. My dad loved everyone. He gave his all for the people he loved. And even now, through all this pain, we carry that love with us. He shaped who we are, and that part of him will never die in us. I didn't get to say, or let me say, we didn't get to say what we wanted to him. We didn't get enough time, but I hope he knew that we all loved him. I hope we are at peace now. No more pain, no more struggles. Rest easy, old man. You will always be our hero. Thank you. Dinya ke bana ba gaetso go mokete. Ba bana ba santse ba ise ba go le mo kalo-kalo go mokete. Mme ke tsa gore o nnile thata ngwana wa ke ba gaetso. A go motho o re o bua ka ga gagwe ya ka o bua. O le dile mme ke monna o gola sentle ba le bogale jaaka modimo tla go sireletsa. Ba gaetso mare tsweleng ka lenaneo ke tsa gore re tsamaela go le o etsa ba gaetso. Go na le moemedi wa ditlogolo Miss Masego Makate a kitsolotela le la taheleletse makate ka nna re makala ka setebele ba gaetso le taretsa a tsamaela ka kwa Thank you. Ye ha ke batla go bua ka ha ke na le tsa mong kana jana ke batla go bua ka malome Basho. Malome Basho ile number 5 o Hankoku. Nani ke number 5 o ha Khaitsadi. Ibile malome Basho ne le last bone ya Hankoku. Ke last bone ha Khaitsadi Basho. So that is why in era ha ke na le ha ra tshameka. Tata ha re bua ka Kasongo team. That is traffic. Ne ke mo rakela wa re monka. Then we will laugh. Yes. Because we didn't know how to work on a botanica. The Della who took all the Hali, Adela, who mother me had. The Regarrica will last the boy. And you understand, you can't will last the boy. What a great but I will lock it up.
mokgate monna mo ko ena ba ditse thata gore di last bone tshwara ya so go mo bedi mo mamolontoni o go se hela sengwe a re ha di tshenyo di nteka le poitsego di le teng ke ta senka go sabele mo ateng sa morena ke batla modimo ke kopa modimo thatahatse I want to talk about my uncle ke senkile botshabelo mo modimo gore ka jana he ke kgona go bua ka malong go bokete ga go motho mme hela ka thata ya modimo ke letsa go kgona go bua ka malong ke godile thata ka sa ga malome ya ka ntse ke bua gore malome ne lela ke bone ya ka letsana thalosa go ga rona a re go tle ya la di go di tswa rona no gona le kolo ya ga bona ga go cancela maja ine re hela a di go di tswa ta go ri tshela yena ha khoro o bo tsoma le uniform bo tshela mo teng e be re yang e tsama na le tsa doro e ta ya e be le nda go mo so ta bra tsa mare ya gone kwa and malome is one person ya na fa rate go tsala ya motsakara ya ka tswa na thalo na le motho o tamusio mme go ne go le monate ha goroga ka gore re ne re itse gore hela ha tsena chance ya rena gore re toropo ya rena e ne le go marapo so ne re itse gore ha malome a gorogile nkukuta ba abo a gore isa sengwenyana so ta ora tsana mo kotskareng full drive ke na ba re tsana re ya marapo ra shopping and ne re itse gore kwa kota because last one so atabarazama yano la tawata mara thola bane ko ono gona le hao ya malome pele hao ya marabu afana heta bo tsawa tsheko ona lo go manya re heta teng go te gona le dipoko di mati so ya re ha re heta teng a ka ta borwa go le bise go tse di tshering so ha re heta gona ha last one a ke re ke last one ha re le teng ke na ya le last one so bona malome polo ko kwali nna ke wa le mmalo mme re heta gona ha la ha go teng go na le dipoko teng ha nkukuta ba tsa poloko a mo riana rona ta bo sina re le ka boitshukuru a khane pa ya a khane tsana tsa poloko a moshukuru ta ba gore ene ke na mosirelletsa ka phamolo ke ba a fa ba ile gore la phamolo ke ni imagine a pe poloko e le monna nna ke le mostana a ka nela la sebone ya mostana la sebone ya monna mo go sireletswa ya monna mme le gone e le malomagwe la sebone eo ene ena ba sireletsa uta ba mo potoka monna ku tale ku taba esa di to nki mo di heta bana ya no gole mme no gole se mo ya sta bo ka re tota ya huriwa ya na di tswa le khano ka yo kana no go le mme go lo mbe le sa ke ona ba mo di heta bana ha ke batla le ka oresa sound hele ha sa phala ile teng so I wonder gore go iragala so ono bona gape le kolo ya ga ntate mogolo e ne bile wa White House ne go tswa ke malome le sone so le one ne ke bua maloba ke postile mo Facebook e kere things do change ne ra ra tsamaya ka kolo ya rona bogolo gore tsara di taboga le kolo but nowadays le ha o ka le ba bone just so ke potsa gore ntse le tsa White House le taboga go langa bona mchibu tsa magabo letse langa tsa magabo ya mchile tura mo kae ta sa tsa nga kala ya ra se ya ma ya ba White House
a ne tobi ka se ta ta mo re ba le ko le yele mo re no ta mo ya a ke ga tla go e ta bo ga ya marapo e tla go ta ya re ba ya e ta ya go e le gore kana go tlile last born a wa so na go ngwa gape a wa ta gape ne malome boloko ntlo ga go besha a ntlo ga malome isha kana na kwa teng ke bana sa dina le ba le go primary five haisha malome boloko ene wa lela mo di tsa ha mma rona ga re timeli kanti so ta a ene ba ta fukhamon a se here musa sa sa malome le so a se here musa mona se here musa se lo sa te o le la papa o mo mitso re malome ya ka no ga tena ke le la na go rata a bo ga mona ka jene ra ka ngara go poskaleng kana so sa ntse ko mo ra ke a khala metsi ke ko ta mata nke go poskale re tima ntutsi e le hela e lora a re tsa ke ene se tre pota mola go re mo ja gore ha so nta ya suya ke rona na ke tsule suya ke kwa re sha ka re suya ntse ya ngwana ke mangane ngwana ke mangane le teng re ba ba la mo ka e na ke ke re ba la mo tri o so mme re sha ka gore re tsule ntse ya ngwana yo vere ka go custom kana go dan o ile yo vere ka go blood jan kan te le police na tota ile le sa itse gore go blood jan na bere ka algo custom ke ka itse se ke go di so ne ke tsela gore le police go blood jan ka tara le tshwela ntlo gore le bana le ka mme go tswa mo le re sa pela gore tshwele ntlo ya ngwana mme na e ke gona ke ne ke tsa gore ke bana bana kana kwa ya teng. So that's how ke hana go ntse ka teng mo gongwe go kuna nnela magapo a tona a bangwana kana a e le na kongwe go bele magapo ya teng ya go traus ha re tswale le mo jalo tsona go mora ga tsimo kwa re jela bona go nteko ya ra ba la ya ba ko ka le check ha fune le ha le bata ya na ha re lu tswa ha bula te ya ra o la di thako te di po ko na re tswe la ka kwa ya no so ha go ba tswa ya no ba ke re go ba tswa thako to so na se ha se en lo te bi ni go ne ya ne ke ba ta bua ha ka malome ka hane a ta promotor ke dumela gore malome ko kerekeng ya bone le bo malome tele motho se mo le archbishop ke malome tele mme ile malome tele na emeritus ka le sola hanko that's when malome poloko a tsa go archbishop ja kereke ya bone but sila teng I remember very well and na kwa teng korna go tsote kere ke a teng sila teng le ngu go to ka se na go ne re ha o thoka hala go spatele go go ta ambulance ta go la to so wa ta malome go bluta wa le ko la pe ba ba itse ko la pe go bluta fa me tsina de le pena ya na le ra fo ya na ba ge di ya rata ya kere ke a tse hela mo le paleng hela go ya service ya teng ba ai a tshende tsa le one ai a tshende tsa di teng hana fefe o re ke ha ke ipotsa gore ha puso e ka ta ra re kere ke monga yone o isimolotse lena e o itsaleng that's when malome ile a nna archbishop ya kereke ya lona wena o na emeritus o raya gore wena wa retara mo bo archbishop morena re se batse so mo gongwe malome hela yaka ba se ba bue malome was one man who was loving, caring, supportive. I remember Baba Masiga I lost my son in 2020 and it wasn't an easy road. But because he was there,
I never felt that pain. Ke ne ke ya court-e le malome le mmamalome. Go siame hela because they were there. I could put a smile on my face and walk that road for 4 years. Ke na le bona ke gakologelwa nako ngwe a tsere Filipana re tsamaya go kwanela nna ha ntse bona gore ngwana o ya kae so sometimes le tseng ke batla gore ke go role botsi ya gore go kgaitsa di masego itse gore maloma a masego a tsamaya ke tsamaya le malone re ya court Filipa ya go tswela ntlha gore go iragala eng ke le ko court ke segile ke na le malone ena I managed go tella gompieno se sengwe se go helelong le batla go bua jaana ke ikgomotsa le bana ba ga malome le mmamalome ka tshenolo 21:1-4 di balega yalo jaanong ka bona le godimo le lešwa gonne le godimo la ntlha le lefatshe la ntlha di fetile le lewate ga le tlhole le le teng ke 21 eo yaanong eo e bua le rona ba re teng gane gore go simologile le godimo le lešwa le poloko a seo mo go lone mme gape go tswa motho go tsalwa motho somebody has to step in gore man nna a kitse le mongwe mo go rona go tshwanela ko gore phata e ya ga malome go se ka ra e fila mo lapeng sabe ka ke ena a motona ke dumela ga yana gore sabe ga rena go tshaba go taga go ta leka go bona gore o bua le bo monna o jang gore ka gone go loga gonne le godimo le lešwa re le bone mme re sa re bone le pharologanya re itse jaana gore malome o teng and o fit on those shoes go sa kgathalesege fela 21:4 yone ya re modimo o tla phimola dikeledi mo mathong a rona ke dumela jaana gore modimo o tla phimola dikeledi mo mathong a rona gore ka jaana he re kgone go tshegetsega re itumele re kgone ka tse tsotlhe ka leina le maatla la gago se Jesu morena a re boloke morena a re sedile mo go phatogeng dipelo ga rona ga go bonolo se so se mothogo malome o robetse o ne go le kana BP ke go mo ngwana mo go sa nna se mme ke dumela gore malome o resti because BP is deadly yaanong ke batla re yana ke re a mo ga malome batho gore ba le ka kagiso ke batla go lega yana ke ba batla re go motsegang le go motsegele ruri modimo a le nne poloko a le nne le thono le leng gore le hatse ga kita le naya mme go bohelelong ke batla go opela sekela ke sa re seo ka jimile sona ha o re ke se busetse le gona ke tana ke re o lokile modimo re a leboga ka botshelo jo ke leng wa bona o re neela malome mme o tsere seeleng sa gago re tla nna ya nera ka gobane o dirile wena morena re a leboga re bona ka kagiso malome re a leboga batsadimare tabogeng ka lenaneo gaetso ke tsa re ne le sebuisele sa boelo gongwe ke kope ba ba latelang bagaetso ba tlamele ka kwano ke tla re kolo ya mošarelo le setseele re di ka kwa segolane mollo wa kgotla mcdin tsote ya ba tlamele ka kwano bagaetso ba te gore ba lela melaetsa tlamelang ka kwano bagaetso so se tsatsi le se di dirisile nna ke santse ke gakolola ke kgosi bagaetso kana ka kwano mo tsatsiadi re na le nako e re tshwanetse be re tsamaile ka kwa ka yone ya rona go sena gore nkareng di buina di na le tšhesego mme ke tsaya gore a re lekeng go he go sa bagaetso re tle re tsamaele ka kwa ke biditse ba ke ba biditseng pono leeto le ena a tsamaele ka kwa le ke ba ba re ba lela melaetsa
a ba re balele melaetsa ka bohego jo bo kalong re tle re kgone go tswalela le tse dingwe ba gaetsho sebaka ke sa ba badi ba melaetsa o itlhokomalala le ene o moteng a kamele ka kwano. Dumelang leso, molaetsa o bale gagolo. Poloko, you left us. Let us all fair. You will forever be in our hearts. Rest in peace. From Philippi Masalela, Pasi Masalela, Eboko Masalela. Omoe obala haore, suwash, like we used to call each other with love. You were a father, the future to me. I will miss you deadly. Rest in peace, Ramani, from Cabo Masalela. To my lovely husband, Poloko, you called me queen, my queen. Yes, indeed, you truly made me your queen since 25 years ago. No words can explain you. Such a warm person, a wonderful husband, a loving father, a dearest brother, and a true friend. You brought joy to every person you met. Indeed, you were a blessing to us all. Your presence will be felt whenever you are around. That's why you are the fast. You compromise yourself many times in order to bring happiness to others without hesitation. Mr. No Problem. You love me unconditionally. I will always celebrate and cherish our memories together until the end of time. Through our journey, we fell and raised up. You ran your race. I will forever love and miss you. I will choose you again in the next life. Rest in peace, Musimanewani. In your absence, God will provide for us. From your queen, fire, wife. From kids, not many people find a friend in a parent, but I did. I will never be grateful enough, but all I can do is take care of the family. I love you, Dad, to death. Dear Alfred Poloko Morakot, o tsamaile ke sa solofela. A mowa wa gago o bonetsa Poloko mo diatleng tsa morero. Ke mo tsamaisa ka sefela sa ke na le modisi. Ke le kgaitsedi Bopiki. To Mr. Fire, you may be gone from this world, Uncle, but you will never be gone from our house. Your legacy of love and compassion lives on in all of us. We are only two. We had this legal in our family. Now, between. Rest peacefully in the arms of eternity. Love from Nel Solodad. Fare thee well, Uncle. Modimo o ne a re neile ebile o tsere. A go bakwe leina la gago. We thank God for the borrowing you to us for the years and memories we shared. Rest in peace. Sefela 14 UCC SA. Lefatshe la e le sekaka. From Masego Lebala. Dear Alfred Poloko Morakot, we Mopati Morakota's family are deeply saddened by your passing. Your love, support, and your presence will be greatly missed because you are the man who showed no matter what. We cherish the memories we shared with you and celebrate your life. May your soul find peace and rest in the arms of the Lord. We honor your legacy and the impact you had on our life. Fly high with angels' food. With heartfelt condolences and love, Mopati Molakota and family. Rana Mahamaresu,
mare tama ke tama la ba te mare te la ki su wa ka ku kolo ma ta le ma ho mo la no le ru tswering a bona ba ba te mare ba ba kwa di le ba ba te la ki si ka po mo le te ora le ta na morai tula jo ka tsin ka te mo tsa di le bui tse di mo tse di kwa le go di ta buela ko mo la pe a di buela mo la pe di buela ga ne ka ko mariteng ka kwa moemedi wa VDC mo kanselara le ba bangwe a re tswa kwa re tabere heditse re tabere re boela hela ka ko lapeng yalo ka sebaka se ba ga tsoma ke ba le ba teng ba re tsela kishi re tabere na le go thata mang motho mollo wa khota tsa batamele ka kwano tabere na le gontsi le na ne ka no molatedi le thogonolo neo isang mokwena hayo ha go senang isa mokwena teng go ta tsena thuto maika ha le teng ho Benjamin Sifo le ba tsamele kwa ke ba le ba teng ba re tsela kisi ka sebaka se ba ga se kopa reme ka dinao re tsela ba le botshelo ja moswi ke ta kopa mme masadi la to gore ba lela botshelo rona re tsere me ka dia ba ke ba bitse ba ga se ba tsamele kwano ba kereke re bone ke tsara ba te ba malala la otse ba te ba ta ka kwano re tabere la etsi ka tidimalo ka lo ba ga se ke le man ka dinao mme fili basadi la re ba le botshelo ja moswi ba ke ba badileng ba ba tshwanang ke se ba te ba emela go itlhela moruti a ba rebola gore a ba ise kokoloing ke tsa re koloi ko le ba kanyetsela a teng ba gaeso ba ke ba balela bohela neo tseolo a tlekwane ke le ga go isa go tsena thuto maika Benjamin Sefolo thogonono ga o rewe molatedi sollo le mollo wa kgotla Tidimalo maestro. Kwa kwenda na Yesu President. Kwa mutiro ya musi. Re Alfred Koloko Bacho Solta Molakota. Ukitoka ni koti Kakole 1966. Mokuta ya sekao osoro. Kima lao tano kibile ewa ofela. Wakamle ya nesi record Molakota. Alfred, ito mo din sa hotel ko tayo Old Town Grammar School. Abua ay ako sa Odo ng Tuwal. Tumarapo. Agad ako makone. Tulo ko simula sa pagkara ka mo customs ko Blackland. Kusaka 1987 sa 1990. Yan ka 1991 to 1992. Andali po sila lokota ko piling customer court Lobate. Remo la kota, una atakiwa kile Tswana Diamond Mine. Moma kilo hapa roka njana. Joining 1992 to 1998, Musa Dikapo, security. Guard or rapper. 1998 to 2000, assistant security officer. 2000 to 2002, security officer. 2002 to 2004, senior security officer. 2004 to 2006, Security Superintendent Office. After Koda Tswana, I am 30 2006 to 2011, Section Manager. 2011 to 2016, Manager Security. 2016 2023, Security Leader Manager. Una toka la tiro ka 2023. National Impereka, ili Security Risk Consultant. Happy, ili Mokamedwa, Create in Field. Enali Salters Scrap Recycling, Emota Deciding Industrial. Ina Happy, ili Mulimuruli. Re, Oten Monyalong Ebi Tebo Lemme, Maungu, Mpopi, Morakota, Kamahawa 2004. Baso kufajwa kabana, balebane. Basimane ba le bararo le mosetsana. O togela mosadi le bana ba le bane. Bana ba le babedi ba basetsana le ditlogolo. A roba le ka kagiso, you forever be remembered. Thank you. Rale boga. Na ke buile ba gaetso re ke ne ke gakolotswe ke re na le go senkgane ga ba gaetso ke buile yalo
mme ke buile ka ga nampoleletse ka teng le se ka tsaya gore ngwe ke tseela taolo nna kotile gore nako ntšhaile go na le thulaganyo e leng teng ya mogale yaanong moruti ne a santse a mpolelela sana a se mpolelela mme yaano le nnana ke mo tlhalosetsa gore yaaka la magoko a kgosi o etsa moruti gale ka gore ke kgosi wa tlhatisaedi so mme barutisi wa ke sa lona ba gaetso o taita tshwarang ka po Tuto, tsamela Dumela Motho Modimo. Re kotetse go patela ka bona re biswa beng ba dinao. Tshwanelo nka bone re bua go ka mabedi. Go ntse hase. Re bua ka senata se le ka ha di leng ka teng mo modimo wa gagwe. ya le ka nna ba tshekana ma ba nnenya Ka motsutsanyana ne ke kopa a minute. nna ga ba tshenyana motsutsanyana ba gaetso a so fela ba se ka ba kotela mo sa le ba ba tshwarang ke se e manamane e meteng nna le ba nele tlhasi go se o tla intšhare Shalom, shalom. Kgotsebelele na ka go tswa modimo. Betho ke eme ha ke le moruti wa ga Poloko. Ke eme ha ke le moruti wa ga Poloko. Poloko ke leloko la kereke ya Registers Nation e leng gore ke ya ga Prophet Major 1. Ke kereke ya na e rata thata. Jaanong mo teng ga kereke re na le go kgaogangwa ka ditlhopha di ka nna 12 ka maina a bana ba ga Jakobe bo Isaka bo Joseph bo Levi hela jalo bo Ruben ba 12 jaanong yo wa kgaitsadi a keo ene o na le mo setlhopheng sa ga Joseph. If you remember well, even at the death of Christ, there was a man called Joseph of Arimathea. That is the man who was called to come and clothe the nakedness of Christ. So, people the kingdom financiers in church. Are we together? So, like already, I know he was a giver. He loved giving so much. That is why he chose to be in that group. Yeah, Joseph. Revelation la re go se go ba ba swela mo modimong gonne ba tla se go hadiwa ibile ditiro tsa bone di tla sala morago ke dumela gore go tala mo ke se supa sa gore ditiro tsa gagwe di mo setse morago. The love that he gave passionately ke tsera di bona di mo setse morago Poloko wena at the moment wena wa go sala ke morago wa go sola kae ka gape go le tlhokomelo le sola mo moreneng wa go sola ha kae a go botsa mabapi a ga go morero wena wa go sola ha kae wa go mmotsa gore wa go sola kae mabapi because Poloko ene o sotse mo moreneng Nini tulo ka o kitse mo setse morago a wa go ithutela o sola mo brakeng a wa go sola mo botagong a wa go sola kae Poloko o sotse mo moreneng nna ga tse batho ba ba sola mo moreneng ba le tlhogonolo. Are we together? How do you say that? Because you put it in the mail as Sheba Samudi. When I was a guy, when I was a guy. Rala wa muruti bale ke ba bitse ba ga tsaba tsa mele ka kwano dikoloi ki go bila dikoloi tsa baruti D854 BGG koloi ya bana tsa di plakantse koloi ya dipini B618 Lata Lakia Dipini Land Cruiser BTG B27 Baruti Baba Hura Shulava Vasamela Kwano Bakereki Vakupizor Navale Torbaruti Vakasabela Kapano Utavelito Kaseleki Torba Masara Vakanse
aruka beleng ka kwano moruti baruti a ke ke tshwanela go letana ka ko pele ka ba go ya ba ke ba biditse ba tshaba tsamela ka ba tlo thusa Councillor Pius, Director of Councillor Pius, Baditunya ba re tsoska tona ditunya. Ba bangwe ba thuse bana ka kwana ba gaetso ba ditunya. Thusa bana ba gaetso le tsele senepe se sengwe se tsamaele ka kwa ba gaetso ta go bewa sente ka kwa. A re thuseng bana ba tse dithunya ba gaetso Councillor Pius o ko ka ya tsamaele ka kwano a tlo tsa ditshipi tsa gagwe thutale thuseng bana ba gaetso le tse di Councillor Pius Okay, this I'll take some for my car and the picture.